Туғандар, бұл үйді миллион адамға көрсетсем, миллион адам бардығы алабыз дейді. Анткени бұл квартираның басы айына 67 000 сом. Мен сіздерге үйді бір сыйра обзор қылайын. Бұл туалет ваннасы, бұл кухнясы. Так, вид, бұл 6-шы микрорайонда көчөнү карасаңыздар, Бишкекская аура, өзүнчө bir башкача аурасы бар. Так, бұл bir комнат квартира туғандар, балкону бар. Так, бұл bir комнат квартира. Туғандар, бұл балкону. Балконнан да чыксаң, вид ушундай сыртка карай экен, көчөгө. Жакшынакай район экен. Туғандар, бұл 67 000 сом аренда с последующим выкупом. Мындайча айтканда, биз бұл үй өзү мурабаха деп эле реклама кылайлык дедик. Бирок мурабаханы биздин менталитетте бұл благотворительный фонд, бұл садака болуш керек эле, бұл бекер нерсе деп түшүнөт экен. Ошого биз мурабаха деп эле аренда, дешевая аренда с последующим выкупом дедик. Мына буюрса үйдү дагы баштадык, айына 67 000 сом. Буга чейин биз машиналарда бергенбиз, машиналарды от 300 сомов бергенбиз. Тоже дешевая аренда с последующим выкупом.